Pamirsa prospek utawi selah pemargi baga properti warsa kali-tali 3 likur, katurek sain kanton nyanto sanggelah. Nginenin ngatre krisis warsane mangkin, kekantenang pacang mawasana ring sejroning daya beli kerama antuk ngawitin investasi properti. Yening keselehin sareng hunian utawi rumah sederhana majeng masyarakat berpenghasilan rendah MBR kekantenan Kanton Dahat Kabuatang. Selehin saking wilangan nasional, pebuat krama sane medue berpenghasilan rendah majeng hunian rumah sederhana Kanton Ageng inggih punika plekutus tali unit. Pemekas ring Bali sane kabuatan wantah 6 tali unit rumah. Manut praktisi properti Eko Budi Cahyono, properti pariwisata sekadi villa, hotel, miwah restoran ring Bali sampun sayan ngelimbak saihang sareng ring pengawit warsa kali-tali kali likur, santukan pengrauh wisatawan asing saya nincap risampun PPKM kecabut. Malnyani harga BBM miwah transportasi udara taler mawasana ring sejroning panglimbakan properti ring Bali. Pemekas ring warsa kali-tali 3 likur, para developer keturek sain kanton nyantosang, tur durung purun mungkah pemargi utamanya nih majang pengusaha sane nyiagayang rumah subsidi. Kawentenan puniki sangkaning panglimbak kredit tatkala masan pandemi durung ketaur. Dengan adanya minyak naik, tentu kan pesawat istilahnya transportasi itu kan naik. Nah ini ada pengaruhnya dengan properti, hotel, properti villa, properti yang sifatnya untuk restoran atau ruko, orang nyewa ruko, sejenis-jenis itu ini di Bali sudah mulai. Tapi kalau ngomong prospek 2023 secara nasional, saya ngomong secara regional Bali saja. Di Bali boleh dibilang developer ini masih wait and see. Jadi belum berani mengambil langkah, terutama developer-developer yang menyediakan rumah-rumah subsidi rumah kecil. Baik ketandani taler narkayang, harga adol rumah sayan mal. Punika mawinan krama kaptian sidang limbakang investasi ring kuartal pertama warsa kali-tali 3 likur. Kawawahin, yening dasar saking infrastruktur perekonomian Indonesia kekantenang becek, ya diasta nampenin gatra krisis global. Andika Bali TV.